Riuma igongona ria gucokia ngatho ria MCA wa wadi ya Shamata kaunti ya Nyandarua Gitau Jaba riria rigwikinyitio ni Rigathi Gachagua na thiriti yake riria riambire gutharara kwa ndagika nini. Sisi watu wa Nyandarua tunataka kukuambie gicajama gituthukire riria atongoria aria megwikinyitie megwithagathaga kwaria na seneta wa Nyandarua John Medhur ekwaragia na acoke ete atongoria ciongi na haha niho riera ria kuruta maithori rikiirio haria atongoria mauma na igongona ria bagutharara kwa ndagika nini. Miaka kidogo tu inabaki. Ulisema unataka kututafutia gari yetu ya kwenda harusi. Kwa sababu tuliingia kwa harusi ya mwingine, gari ya harusi ya mwingine. Sisi watu wa Nyandarua tunataka kukuambie kugagayo giki ni gituthurire ndugamano gatagati ka muingi na maabitha borithi na ugwa coka kwa horera na igongona ria thii na mbere giko kiria muthikabu wa AIPCA uria gutongoragia igongona riri akumithitie. Akiaria thutha wa igongona gucokereria, Rigathi ni okireire president na kumwira akore muingi matura-ini na amenye kiria kimarakaritie no ti gutumana micemanio ithagathagio, akiuga no ihinda marate nawe na atongoria angi no meguthie na mbere na gutetera tabarira cia muingi wa Mount Kenya matari na guoya. You cannot govern people by force and you cannot force them to do what you want. Mutaongea na hao wa Kenya, mjue nini mewakasirisha, you address that problem. Hata mkikuja na teargas, hii watu yote walitoka kwa UDA. Kule modo tikaleta UDA goko, ni wakati mnapoteza. Sisi tuko na kazi ya barabara hapa imesimama. Sisi na hao viongozi ya kina Medhu na wengine wale ambaye ni wazalendo tutaendelea kupigania hizi barabara. Nege kwa atongoria ya makomithetie na njira nene makiuga matikuguoyohio ni undu oro wothe na nimeguthie na mbere na gucera kundu gutiganite. Oho magiukirira thirikari ya Ruto makiuga ni iracokia bururi utetini wa nduma guthararia ihoto cia andu. Kazi inarushiwa naibu wa rais wa pili. Hawana heshima. MCA wa igongona riri Gitau Jaba augite ni arakoretwo agagaite kuona ni arathiururukirio angikaheo marua ma gutabania igongona riri, akirwo ataririe ni ageni ariku etete igongona-ini riri. Athiriti agacagwo maugite matikuguoyohio na no meguthie na mbere na gutabania micemanio, makiuga muingi utige kugagayo ni thirikari kuona mamithurire na kwiyendera no riu itwikite thirikari ya fujo. Atongoria aya ni moritie thirikari ya Kenya Kwanza itigane na atongoria aria maranyita mbaru Rigathi wa Gachagua, makiuga yurage kiaga matiratigana. Warushe teargas, wafanye vile watafanya. Hakuna mtu atatuzuia kufuata ligi. Hakuna! Kusimama kama watu wanaojua. Na oho makira Rigathi ni metereire mugambo wake mwaka ukite mwerekera-ini wa kiuteti. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.